ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯖꯒꯦ ꯀꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯎꯃꯥꯎ ꯈꯥꯏꯂꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯪꯖꯒꯦ ꯎꯃꯥꯎ ꯈꯥꯏꯂꯨꯡ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯡꯆꯣꯠ ꯆꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯜꯂꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3 ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ 2 ꯈꯛ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯄꯨꯡ 1 ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯎꯃꯥꯏ ꯈꯥꯂꯨꯡ sina oh umai khalung haidi baby in mother's womb koina angang na mama gi pagi pibung da yaw bagi mawong duni da sida tugi hoiken ho adugi shape haidoi da moina hak po doi na traga si se this is a rock cover mother na masam sanda oh mother nature na khogi angang na khogi mama gi womb da pibung da lai bagi kaino se shape si ma khoida nung da masai ha lai jaram ba hai tare ne madu ma khang ni dong ai moi gi description honjake sini this rock carved by mother nature akhoi na tre ba ko into a cell of a human fetus and dwells with a cavern. This remarkable discovery was made by Mr. Lai Sing Khongsai, a member of Parks Management Committee, while scouting this area in search of similar work of art bestowed upon by the creator. Sina ta kudi kanon mayam sigi mafam sida su akoina discover tawda mafam su yam leiri ba si phauda hojiki haiba kaino sina tawbiram bagi ne ba aduna sida akoina changdaba mafam su yam leiri aduga mone explore tawdaba mafam su yam leiri ba aduna jaga khamda sun thingjal lowe thingye makha jam leise siam kapang hamal na jaga khoi nung thawai bagi ado Cherapunji yoromdai se dum masagi su khoi nong khoi gi dum phajana su ma pham oi adu mathak ta khoi se nong ju tha mu oi ba duna khoi su tin su yam kana su ri dum chat pa dum ya yeng ba yai ado khoina mayam da recommend tawning ma se tupi gum ba ko haide khoi gi cowboy tupi bu oi su adu umbrella kum umbrella pa ba di nungai te yamna adu ga cowboy tupi gum ma uppaga the waterproof oi ba jacket kum ma lit laga di hena nungai tra khale khungup ti ma tongbi ba dum daka phai oi Sini hogi mahusa Himalaya bigi khusem je akpani man thambirami se masi mayam je khoina manghal laga natural na singani khalli si ju la le yamna ko natural su yaw daba ya de artificial su yaw daba ya de aduga moi se tawbi sina natural sigi phajaba sida artificial gi sina hen magun happy bhai tare madu mone khoi thamdai se sida chilo sinjage somda mu kai leibnu yeng sime sida umdawai haiba ma yengna ba ma mu leire myam si yaga de khoi amak tang ngasile umdawai ofam jam phaje ada modunat maudona haiba mu sulei sini umdawai sai petang yeng jege mem mogi yam phajari sina khoi gi cave kumba na traga ini yengpham leiba jaga singje mogi sida hat macha mam sai se sida amam thamaga volunteer loi thamba hai tare kenone healing water ni se hoje khoi chale sina healing water akhoi rom da hagna sida hida kumbagi mahi gumbani moi sida thajana bi matungina mo law jing ga law phatte ngam yeng bi si jum taw jarage sida khoi chali sina healing water haiba samaka holy water gumbani khoi moi gise mafam jem teng bi ne sare ko sa jem u da khoi thamoi pian ba haidin tawri se amta yaude
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯤꯕ ꯎꯁꯤꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒ ꯐꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯁꯨ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯧꯅꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯅꯦꯆꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯗꯔ ꯅꯦꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ